الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه للعالمين رحمة. صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة. Si hadarat me keburuhan si perhimpunan ini dukkaan ne kemon mapakale si sangin ini atau kan si oras ini tukbal ko daw yene lapar pagkilalihan tebi dangan parangan ni bangsa muslimin wa ya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjari bang pituen pinagtep pasagana tep ituen katep ni suray kunisara ini ni rai bang ini. Pegge bang atmi en nari ni atau kan mikir ni atau kan mista ni asal mararahi ni peed manama keguruhan te widiayan perhimpunan ini. Maeseban kitevi atau kan nakan kitevi si parihalan sanian pag-agama te widangan parangan. Sa pag-agamatin ni agama Islam asal subay te paniya pagpaesebin si antara te ni bangsa muslimin dapat ke ilmu ekkan yang walaupun bisa ilmu kulang-kulang asal subay te pangakanu atau kan pamasampain. Menjadi magsyukur kita dituju Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu pagsyukur. Yan sini matengurong penginna muene ga'niya saniyan ni kaitong ga'niya makaristan itong lambuwa-buwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagabang ito ang payamante winini matenginna pengurong Allah subhanahu wa ta'ala si kitabi. Dali rahu kitabi mayan de yene kemon ginisan takitewe yene sanen matatewi. Yene si katalibut dunia tu atau kan takarikare tenge tebi mat malangkan nen payaman tebi ko yene sanian yene ayat Allah taala le wa fi anfusikum afala tubsirun payaman tebi yene anggota barantem di yene sanian anggota barantem itu mang ini pa nikmat pengurung pengin nam Allah subhanahu wa taala sikite yene sanian data barantem itu menjadi mudah-mudahan mang pain kita bisa tetap murah-murahan mangpain kita pinatatap ya Allah subhanahu wa ta'ala si tenged pagsarang syukur sampai yan sana si tenged pagsarang syukur sampai kita dimulai hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Mandari terjadi siya sa asal tapit ni manunal sa 12 hatu. Mamaya ko dyan sarami daddawi. Yene ko ini atau kan sunian ne kitinema wa Allah subhanahu wa ta'ala yene samian tikainan tembi atau kan masa sunian ne kitinema wa Allah subhanahu wa ta'ala yene kikahinan manusiain tegge yene kikahinan sin manusiain terhinan ibadat yene kemun laku parangi kijut kuhiba kau pilih sin manusia bangiwan kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa'idu yene sanan tapuk atau kan tanpa bangke kinabayaan kinabayaan pagridaan ni Allah subhanahu wa ta'ala yene sanan tutabar ibadatan tabiran yene man huwa amal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kone tapain na tagga ibadatin kone tapain na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يعني ثانية عن عبادات يعني عبادات اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال يعني ثانية عن كاول في راكو فراني كجد كهبات بي
sa iritanya tapu katakan tampal bangun kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbilang sanyal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa pain yang ini ibadat lekit tinema Allah subhanahu wa ta'ala bisan pisab kesanya magibarat ni agin-agin sang pagibadat ng tuju Allah ta'ala sa bang ini ibarat yun enggak tuh ini samian sang binisara ku ini na bitik kasi ilo akhirat dok akahan tiwin baranten di dumenwen kikenengwen makahat kita buat malingkan nen samian makarinsana kita bi ku ini metasabbut ini an sini manggar ku ilupahan we ini abnidad ini ni mag-ibadat niya magsud sa dinin kana Allah subhanahu wa ta'ala gene pente historiku pabalik iyan pegget takalo tebi ni pente dangan parang anjini baya ko jami sarana iyan samian sumian atau kan kuingin mekit samian tinema Allah subhanahu wa ta'ala ibadat iyan samian manusiain subay in kekehinan manusia iyan lu iyan samian inarenan me tuwe elepende iyan al-ikhlas banggalu al-ikhlasin akahanun baranun in pag-ibadat mo yan siya dukao in baran mo yan makasi-ase te kasihadar at Allah ta'ala niya te do no bisan ini sa mura-murakan bang pa ini sa ibadat ten di kemon yene lai pag-ikhlasin atawakan lai sa miyan pagparambus-busin tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos gay kutan tu pataha alay siniyaan sabab nen pandat ni waktu tendi tu pitu kita di kedua. Kedua ini paling al-mutaba. Bang ini Arab ni al-mutaba kedua urus manginiakan ini ini al-mutaba. Subay yan kikahin ang manusia atau kan kikahinan tembi subay sa niyan neki sa niyan tinema Allah subhanahu wa ta'ala subay gay papuas gay pasulang subay patuhot sa niyan si labayan atau kan simbakkas simpanghote ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ko inge neki sampula pen yene sa niyan penuhot tembi sila bea Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kan simbakkas simpanghote ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni atu bisara yene Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah si bang sa pama ini yang tahu tantu tumawa pag selesai kuna kam sa makatkan pawi yang samian makahati si me anu kutupig sabab nin aku tu bahu mag-anad pe ni nyumin kam sa nin nakakaan sabab nin si me bisara kulet si me bisara kulet ja masih ni kituhan ni bahu mag-anad pe si yana pe yana Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah المتابعة لا تتحقق إلا أن يكون العمل موافقا للشريعة في 6 أمور. yana pa inna al-mutaba'ah atau kan penunod sinlabihan atau kan simbakkas simpangbuto ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen ya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah la tatahaqqaqu illa an yakuna al-amalu gaiban sampurna bat malingkan nan ini subay kenyamin kekehinan yun muafikan syariah subay pa ini tetuhut din sulang yan yung syariah sisara atas enyang perkara atas enyang perkara jika isa itu kita diretso ayakun al-amal muafikan syariah fi sababihi Subay penyene Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yene meki sampuna pagmutabaa atau kan penungot simbakkas sinlabean panghuto bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yakuna al-amal muwafiqan lisyariah fi sababi subay penyene kenyan tikinanyen muwafiqan lisyariah yene petuhut gaysulang sisara sitengit sabab ini upamanin la inupama we Muhammad Salih yene samian Al-Utsaimin rahimahullah banggar ko ni lupahan pag-iray kitabiyan la isi Madinat Amban upamanin yene
kahaba ya tekka luni ki tekka man panahaan ng magsasahan ng mga isilahat ataw kan maglahingin ng bangay maglalahingin ataw kan ni ang tekka man pagtawuan ng magtatabuin tekka man amban hininang men sabab kahaba ya tekka man amban ng bahayan dirakaat na hininang yan sabab nila iga iya muafikan ni syariah sulang yan si syariah pigge sabab ni nilay pigge ganya basis ganya dawir iyan sa miyan hangkan iyan subay ayakun al-amal muafikan ni syariah fi sababi subay niya sa miyan may seste ataw kan dalilte wa iyan sa miyan masyru'a asal sambayan ni masyru'a Jinari sa sababan piggiin ng hinangin da sa niyan si yeni muafik yeni syariah fi sababi yeni si sababin na rai sa niyan magkamal ini giyin Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini gini tadi saya kumang atak di kumian. Nulat ko kamong kakalevil ke? Ini hatu gitan tu tesep ko bang ataging jenemian sa mag-okay ko kam balik ko man po niene si ennem tu bang pento okay si taam menjadi yene kuene tapainan sinilay pain yene dapu kaul tu ye قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المتابعة لا تتحقق إلا أن يكون العمل موافقا للشريعة في 6 أمور yene penuhut atawakan yene penuhut sin labean atawakan bakka sin panghut bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tatahaqqaqu illa an yakuna al-amal muwafiqan lisyariah gaybe ne sampurna bat malengkan nen yene subay penia yene samen kikainangin muwafiqan lisyariah subay petuhut gay sulang samyan lisyariah si sara si yene samen fi 6 umur atas ennem perkala Sikai sa pitu ne kite diretso yene ayakun al-amal muwafiqan lisyariah fi sababihi subay penin kikainangin muwafiqan lisyariah petuhut gay sulang si sara si tengit sabab kuene tasabut kuan sinilay yene mighinang samyaan kahawa tekka ayen kaman amban lu ne kita kaman tabu lu ne kita kaman panahan lu ne kita kaman amban ne gene samyaan tu gila pe me kalen lay ubus nang bahayang ye derekat mighinang ye sabab buga niya samyaan beses ga ne dalil ien na ien ga samyaan ien geyen tabilang mutaba geyen tabilang yene samyaan tenuhut yene atau kancin labean atau kancin bakka sin panghut bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikedua yakun al-amal muwafiqan lisyariah fi jinsihi suwe pene kenyaan kikahinangin yene muwafiqan lisyariah fi jinsihi suwe yene petuhut gisulang lisyariah sisara fi jinsihi yene samyan si jins. Ina upamanen gai ke yene al-aqiqah yene akikahin pe Muhammad bin Salih al-Utsaimin akikahin yene suwe kambing pe due bang lela us bang den pe rambua bune ke usanian mag-akika ke ukaveo na lai sanian lai sulang ne yen ga ne tu sanian si syariah fi jinsihi magkamal inilai gay yen sanian tabilang al-mutaba yene sanian li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sige due Sadi pe wilayah man misalnya INF kala itu sulat sa IN ko istelme PSB kun sikedue ayakun al-amal muwafiqan lisyariah fil qadri suwe pe inen kekehinangin muwafiqan tuhut gay sulat kalian si syara fil qadri yene sikantaan ngeke magailin sinunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangke ngosean detis nun muntellu suwe muntellu nabang pe inen sa mian si kitab IN manggaru ku ilupahan man pe ne keu ngail mun 4 ne mun 5 mun 6 mun 7 palawi pe bilai gene tabilang pe ne mun 4 mun yene 5 mun 6 le sabab ne pe yene ginanta ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene sunnat tamantel si kedua si yene sanan si keempat pe yene Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah
أن يكون العمل موافقا للشريعة في كيفيته. Subay penne kikahinangiwen me kisampurna yene penuhut atau kan yene penuhutin bakas atau kan silabean Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikahinangiwen muafikan li syariah fi kaifiyati subay yene petuhut gay sulang li syariah sisara sitenge tsamia yene ko inge upamanen gay yene upamanen magsambayang gay ke yene magsambayang ko inge upamanen bang magsambayang ahin gay ke subay pasu miene paruku rahu dehel me ki pasujud bang ahin nu samian pesujud dahu dehel me ki paruku la kamal ini samian pi yene samian kaifiyati kamal ini gay yene ibadat lagi kini ma Allah subhanahu wa taala sabab nen teg en zat ni samian lai si kaifiyani makamal ini yen ubus sika lime pandak tini hajja أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان. سوبة بين كنيان كهنان أو كهنان موافقا للشريعة ين ساميان تتوه جيسولا للشريعة ين في الزمان ين ساميان في وقت إنه وبمانن وبما ساميان دايان أوبس babaya maghaji bune pitu hap Makkah maghaji samian bulan Safar. Geke bulan haji insuwe, geke pag haji insuwe bulan haji, bumag haji amian bulan Safar. Na iyan samian nga tumawa iyan samian si waktu ni bisan pe iyan lain mag samian hap nina haparapat tungan-tungan ni iyan taginang newe ni samian karukunukan kasurut-surutan kawajib-wajiban iyan haji insawab peggega megtawa rug zaman lay na gayan pe ni sampurna pagmutawali. Gayan tabilang samian iyan men kekinangyan nuhut atau kan siya gi tabiang samian nuhut sin larean atau kan sin bakka sin panghut tabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siga ennem pandak tin hajja ay yakun al-amal muwafiqan lish-shari'a fil makan. Subay penne kekinangin muwafiqan lish-shari'a subay penne petuhut gay pesulang lish-shari'a si ene syarat fil makan si tempat. Ini pemanen tersebut lai sunat samian mag-itikapin yan dalam kitab-kitabien in bune kyo gi sunat subay kyo mag-itikap samian si masjid bangki mag-itikap si masjid bune ayen bigya sa baya manaman mag-itikap bune mag-itikap hab madrasa atau kan mag-itikap painte ni at tapehan atau kan tungan-tungan ni nabisan peyen samian ngamma laigi tabiang itikap ini palingan ni yen sabab we peine yene dalam kitab-kitabien manggar ku ilupan pagi itikapin pe ni subay yen samian si masjid luku pamanen du sa paine yene samian gay ke pagtawapanin subay si Kaaba bang peine ahin maginang samian tu si Makkah si Kaaba mang penyahin maginang Kaaba di silahat ni us magtawap lai yun penitabilang iyan samian bilang tawap iyan paggewe atau kan maginang sa samian yene samian dena Safa al-Marwa yene maginang ilai silahat ni iyan bune magsai lai na iyan gay samian tabilang paggewe sulang iyan samian si tempat iyan may puntinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala ko istelme tetengurung kunduk ini ko istelme latkes manama pemisara ku pegge pagpayam ku menurati manama ini hatu labi di campuk gambo utati campuk due utati ku waktu ini taman di campuk due ruhatu sa insyaallah murah-murahan bang pa insab yene kekehinang tenbi yene ge perluasan damne yene bani tasabut yene mepesunumian al mutaba'ah ge perluasanian insyaallah me puntina isya insyaallah iyan samian me puntina isya agama Allah subhanahu wa ta'ala min murah-murahan bang pain kekehinang timbin al-ikhlas iyan samian ikhlas duk bang pain tumuun iyan samian silabean atau kancin bakkas sin pangho tabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yen bang saupama siya pain tegi tumawa bang maku kitibi magtawang tuju Allah taala bang pain wujud patawa ne duk menjadi pekuas billahi ini ku gay tao nuk patan me bang ini song me pinasugpat kun sabab nen hatu ne yen tege
ubus ni waktuhin na makuku maaf si kaam kemon bang niya alai sa upama gay tawa pag ine ko nila ay pag mana ko bicara ko ine nila ay kulang maglawi atau kan ine yene samyan yene guru ku kalasahan yene ajadil mian aku tuan bahu penganat aku tuan nakanak pe mana asal bisa tuan samyan paganu ko eruku kila lebi lu sime Facebook ku takitevi lu painte si Facebook ku yene si bayan lu na yuen takitevi samyan asal nakanak pe undo maganad na ko ne tapain ko lay asal maku kuted maaf sikam ibu maaf duk magpaampun kitevi tuju Allah subhanahu wa ta'ala وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته